Well, thank you very much, Klaus, and hello to everyone in iri beautiful jambo ryakurikiwe Davos. n'abantu bagera ku This bihumbi has been bitatu a bari muri truly iyo historic nama week i in the Davos, United usibye States. abanyapolitiki biganjemo n'abashoramari b'imihanda yose ku isi. Agiye kuri muha, Klaus Schwab washinze ihuriro ry'i Davos yamubwiye Perezida Trump ko kugaruka kwe ku butegetsi n'imigambi ya politiki ye ari byo inama yavuzeho cyane kuva igitangira kuwa mbere w'iki cyumweru. Abari mu nama bakomye mu mashyi, Perezida Trump agaragaye ku mashusho manini cyane. Yavuze ijambo ari mu ngoro y'umukuru w'igihugu Maison Blanche hano i Washington. Ahanini yibanze ku by'ubukungu. My message to every business in the world is very simple. Come make your product in America and we will give you among the lowest. ubutumwa mfitiye buri mushoramari wese ku isi yose buroroshye cyane. Ngwino ukorera ibyawe muri Amerika, tuzaguca imisoro iri hasi cyane kurusha mu bindi bihugu byose by'isi. Ariko nutaza gukorera muri Amerika kandi ni uburenganzira bwawe, witegure rwose ko tuzagushyiriraho imisoro izinjiza amadolari amamiliyari amagana ndetse n'amatiririyoni mu isanduku y'igihugu cyacu, byongerere ingufu ubukungu bwacu, tugabanye n'amadeni yacu. To strengthen our economy and pay down debt. Perezida Trump yatangaje kandi ko asaba Arabia Saudite n'abandi bari kumwe nayo mu muryango OPEP w'ibihugu bikize kuri peteroli kugabanya ibiciro byayo. Nabo yababwiye ko nibatabikora, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, igihugu cya mbere gifite peteroli nyinshi na gaze nyinshi cyane kurusha ibindi bihugu byose byo ku isi, ari byo izikoreshereza. Ati ibi bizagabanya ibiciro ku bicuruzwa byinshi na serivisi nyinshi ku isi, kandi bizagira Amerika igihugu cya mbere kure mu by'inganda. Uretse ibyo, umukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuze ko yifuza rwose guhura na mugenzi we w'Uburusiya Vladimir Putin ku kibazo cy'intambara yo muri Ukraine kugira ngo barebere hamwe uko yarangira vuba. Yasabye kandi Uburusiya n'Ubushinwa gukorana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu rwego rwo kugabanya intwaro za kirimbuzi.